silesithe thina isonto sakhondela. Angadi lokho ukuthi wakhiwe nini lolothi mawunelisonto wende khona umcimbi. Uyahamba uyocela. Lona umcimbi unteka esondweni. Isondo lakhontela. Yebo. Kutheke ukuthi indlungulu ingabe seyithi akokelwa timfu. Uliwa nalomhlonishwa. Thusa kokuthi ke la sikhona khona sekhona segroundini lamuhla. Sesondweni leGrace lapho alikhondela khona umfundisi nelisonto simelane bakhondela khona na ufunda umthethosisekelo lekodwa lokukhuluma ngayo usho ukuthi bonke abantu nase bayawuthandaza njengala sondweni kufanele bayocela lokuthandaza endlunkulu lo mntwana she has wasted a lot le mali ukuthi yohlangana kuphi nayo ayikhanzephi vele there is no government la eSwatini ngcono nakufiwa nje Ina nje solo ngakhulunywa ngani le emva kwemalanga kulilanga lalamuhla lele kungolo mcimbi kumele sinothe ngawo sijabule ngawo sitibongele kulomuntu akasimelana sekuqhamuka amaphoyisa sokuyavala noma ngabe ke bekubonakala njengento efanele inyendeke kodwa lo wamshefu kube nguye lo khipha nje final word ngalelilanga lekugcina athi lo mcimbi lo awukho indungula kaMkhwelo ngabe kuthe yona yatovala lo mcimbi iescortwa ngemaphoyisa. Yebo. Sasatela ke yake yona khona ngemaphoyisa. Asathe emaphoyiseni nomphakathi wabo nje mina anginangubo bengithi ngitawusitakala ngibathe amagazi atangibulala manje amaphoyisa nomphakathi wabo abafuni naleti ngubo ngabe sithengelwa ngibo yini Amaphoyisa ke kasiwasho athunyiwe amaphoyisa afanana netinja esasateni. Ngakwati kwami nokukhula kwami khona la ekhaya eSwatini emphakathi endlunkulu nawunemsebenzi ngisho ekhaya awuyilo kuyocela konke umsebenzi uya kuyobika ukuthi utabe kunemsindo ekhaya kungena umtsimba nangabe ungumtsimba. Ngibona kuyakashela kakhulu umloyi kakhulu angande ukuthi makumele ngikhulume nabo umthini ngibona ngitension ngoba endlini manje mina sengisephela umane umhlonisha utangibhathisa athi ngihlonga ke mina umhlonishwa lazo umuntu obonga sive ukuthi samkhetha la lamuhla uyile kuyobika endlunkulu ukuthi wende lo msebenzi kude nakayobika lo wamtshela ukuthi ngeke uqhubeke lo msebenzi kodwa lamuhla laqhubeka umsebenzi sebayawumisa umsebenzi Saqhubeka simkhethe Nkosi yami. usho ukuthi bathi abanenkinga ngoba for 30 years noma for 40 years utabe aloko angimhlonishwa. angibabe wamina angathi noma ngothi kuyamjabulisa ngento kulakubonako esizini sakhe because phela mina ayikuthi angaye endlini yiwe ayobika lo msebenzi Ngiyabonga Maswati asingene kunendzaba nayi kafishane sitawuya kunayi le ngicela ukuthi emva masicetha kwale bese sengiyovala ngayo Maswati ngicela kunichazela ukuthi kwendekeni lapha eSiphofaneni 1 last week beka plan kwenda iThanksgiving nga Easter Monday ayibrande ukuthi uvukile wagcina ke apostpone to mhla ka3 uthi tema kungumsombuluko wayenda le decision ukuthi umsebenzi utaba khona ngalomhla ka3 wangitshela mina I think waqala ngelesibili kumemedela nekwakha emaposta I know ke lokuthi waba neattack futhi ngelesibili somehow lengeke ngikhona ukukhuluma ngayo manje ngelesithathu wakhuluma nami ngelicingo ngelesibili nsambama wathi umsebenzi walapha esondweni noma sinetimvuselelo noma sinemshado noma sinema Thanksgiving noma sinema anniversary akwendeki siyobikela endlunkulu lelisonto lakhondela tinkonzo nginitshele Maswati lisonto lavulwa nguDeputy Prime Minister Paul Dlamini nga2014 kusuka nga2014 kuze bekunyalo
leli sonto alikake liyobika uma linetimvuselelo, linemishado, linema Thanksgiving, like lenda ne party yababe la kwakwehle khona bo CEO Ambrose, bonke kwehle bonke bomasithela waphaba bengoma. Uzange sekudinga ukuthi kuyobikwa emphakathi. Ngiyakhumbula ke jathi ngawumema umphakathi ukuthi ube yingcenye yalomsebenzi, hayi ukuthi ngawubikela, ngawumema umphakathi. Solo laba khona lokuthi inkonzo lokulanga ekhathi akuzange sekubike. Kodwa ngalesibili Ntambama athi umhlonishwa Lazwide, mangihamba la ngaphandle ngithola umoya lothi i-regime ifuna kuvala lo msebenzi ukuthi ungabi khona. Ningive kahle Maswati. Athi because of that I'll do into lesingazange sesiyende. Ngidawuhamba ngiyobika lapha eNhlungulu ukuthi sinemsebenzi. Ngithi mina ngilesibili ebusuku, ngithi mina I think that's very smart. So uvile lokuthi the regime wants to stop the event. Uva ngalesibili njengemlo hamba on the ground. Angitshele ngithi mina no it's okay. Hambe yobika. Ahambe ngelesithathu. Mawuye emphakathi awutiyeli ufuna lokuthiwa ngusigotsi. Aye kusigotsi babedlamini afika athi babedlamini ngicela ungichube kusasa ngelesine. Ngiyobona libandla lemntwana Nkosi. Ngoba Maswati kufuna kwati lokho. Babedlamini ashayele lo indvuna dikhondele. Athi ke lo indvuna hayi umhlonishwa wota naye kusasa ekseni. Ashayele sine Maswati. Asuke ke umhlonishwa Lazwide aye emphakathi ngelesine. Afike emphakathi athi uDr ubika futhi umema umphakathi ukuthi wenda iThanksgiving. Afake 2 wedinto. Uthi umphakathi sewuphutile kubika uphuteleni. Amangale Lazwide ukuthi ngiphute kwake kwabikwa nini inkonzo every Sunday sinenkonzo. Imicimbi lapha esontweni nginibekisele bukhulu baye kweta ngisho namasithela. Isaac Dlamini asenginatcom uke waba yi-guest speaker lapha. Lo wakantshangasa bephethe ma correctional uke waba yi-guest speaker. Jeffrey Shabalala angumkhuteli wembi kune session leta watofundisa ngamcela ukuthi akutofundisa ukuthi yini busotsha. That was the event. The presentation ya Jeffrey ngamcela wafi all these massive events. Ngilanze ama speakers Army Commander azange sekubikwe emphakathi ukuthi Army Commander. Ngitshela nini eMaswati labathanza kudidwa tindvo. Uye Lazwide because uthi ngifuna kubafasa ngilokwati ukuthi batawuthini. Ngenda indvo lesingayena waya wabika. Bambuta ke ukuthi uphutileni. Wamangala Lazwide. Ngiphute kwabikwa nini. Anyway, wathi for peace sake angehlise nje umoya. Wehlisa umoya base bathi hayi cha siyabonga make siyeva. Kodwa ke ngoba uphutile kubika. Sicela ukuthi ke utishaye wena ngeluswati. Ulubeke laphansi endlunkhulu. Kusho bona. Into lengendiwa bathi akayende. Uyangitshela uthi uyabona la ngivile kusibende emanga. But ngathi ngisafuna kuthamba ngamabomu. Waphuma mina lapha emhlanganweni wacoca nala khulula bonisana nabo ngekusho kwakhe bavumelana ke neteam lembonisako ukuthi wo hayi make umphakathi unike 500 rand. Wabuyela ngekhathi wakhipha 500 rand wambeka phansi awu bandla lemntwana Nkosi ngoba nithi angitishaye noma ngingade ukuthi ngitishayelana. Kodwa nje mase ufike ebandleni lemntwana Nkosi kufuna ulihloniphe wabeka phansi 500 rand waphuma wababonga bayithatha. Bathi ke sayimixa kumntwana Nkosi. Thursday. Friday waba busy ngemsebenzi wakhe wangitshela. Friday Ntambama bamshayela bathi bacela ukuthi angakaye lapha emcimbini ajike kibo endlungulu. On the day wahamba ke wafika ekseni ngabo 8 lendlungulu Lazwide wahlala phansi laba labamthita kakhiphe imali wabanika 500 bathi ligama lelibuya kumntwana Nkosi lithi lo msebenzi lo uyavalwa.
wathi Lazwide bengihlonipha na itolo lokuthi ngikhiphe lo 500 bengihlonipha na itolo angikuva lokuthi nithini hayi bathe make sitosho lokho waphuma waqhubeka nemsebenzi wakhe kwaqhamuka emaphoyisa ekhathi nemsebenzi ahambana osu afike wona athi ato invoker Public Order Act bathunywe ngumshengo eMaswati emaphoyisa nyalo akasasebenzi on legal instrument atshelwe ngumshengo ukuthi akahamba yovala umcimbi kukhona lenithi asikukhulume sithi kukhona lokonakele eMaswati Swaziland wonke emalungu eParliament ende ema Thanksgiving lapha ngicela kunathemandi kunana iclip ya Thanksgiving ngoba mangiphuma mina eParliament ngiyalazwide wayenda iThanksgiving lazwide ngifuna understand ukuthi akusiye namshengo lovalelo umsebenzi ngifuna understand ukuthi ngisho ukuthini yilungisa lawo ma clips ale yanga 2023 iThanksgiving ras but ngifuna understand ukuthi ngisho ukuthini nga 2023 Viva Swaziland, viva! lapha la nibona khona lama clips lawa Maswati kulapha esondweni labe ende khona le Thanksgiving futhi lazwide ngalo 2023 kude la abika khona magenda le Thanksgiving yona le lapha esondweni ngifuna abantu abafuna ukukhuluma emanga bakuchakelisa bathi kukhona le Thanksgiving lebe ilapha esondweni kude lababike khona ayizange indlungula imbite emva kwemicimbi ukuthi bekunemicimbi kwabika ingani kude lokwake kwenteka Maswati asicale la singakafiki lapho ngifuna ukunichazela ukuthi akusiye mshengo lo mshengo usetshenzisiwe akusiwe emaphoyisa asetshenzisiwe ngifika njani lapho le event ize iba lapha esondweni umhlonishwa lazwide umemetela kuna 2 weeks enkundleni esiphofaneni iThanksgiving lele yagcina ihambe iyesondweni nayibona njengemalunga onke eParliament iThanksgiving yakhe idesign yayila ngekhathe enkundleni ngoba vele mawulunga leParliament imicimbi yakhe iba la enkundleni kwasuka RA Themba Msibi lobuke libombo wayotshela emaphoyisa asesiphofaneni ukuthi akakavumeleki lazwide kwenta iThanksgiving lapha enkundleni mtshelani lazwide ningemaphoyisa ukuthi uthi hulumende awukavumeleki kwenta iThanksgiving njengoba ulilunga leParliament lapha enkundleni that was 2023 wanjinja sekusele 2 days mabamtshela kokusele 2 days wathi sekusho ukuthi angiyimikise ekhaya kami ke ngoba uhulumende akafuni noma onke amalunga siwabona ema Thanksgiving awendela enkundleni njengoba ngafuni angiyimikise emtini wami ke lokhu kusesondweni wayimixa khona there was no problem kulomnyaka wathi angifune ukuqala khona lenkundleni ngiyabathi angifune le ground le community kutaba nelithuli ngesingami ngiyifaka la ngenza khona le Thanksgiving lo mhlaba lengathi ukuthi ngawukhondela vele kukami ngingasina ngente noma yini wayifaka lapha esondweni base bafika bathi ngawucelile labanye bathi kuyacelwa makunemthimba kuyabikwa lokwenta kubikwe usuke kutaba nemicimbi ekhaya likhaya lisilo lemicimbi likhaya lekuphila kungako manje likhaya anibiki ukuthi sisayolima anibiki ukuthi sogubha itoilet manje likhaya lelene nakukhondela anikubike emphakathi nibika mase kunetinto letinsha lentawutenda njengekuthi sitaba nemicimbi ngoba lelikhaya lisinge emicimbi uyabika lapho kodwa lisonto lingemthandazo
kungako lokuthandaza losuku utokwenda ukubiki ngoba wakhondela kona uyawubika uma bese kunento lehlukile lofuna kuyenda la sontweni hayi i-thanksgiving prayer. Ngithi angitshele ke Maswati ukuthi mangabe nithi ngamaphoyisa abethunywe ngibani Themba Msibi 2023 makamvala ngekhathe enkundleni. There is one person here and that person is Mswati. We must not beat around the bush. Munye lomlo wathuma Themba ang-RA ngilolo thume lamaphoyisa asesiphofaneni. Etinhlitweni tabo bomotha ngiyabathi bebaqinisa imihlathi lapha but bayathi ukuthi by all standard they are wrong. Lalelani mangithi kini you can run but you will never escape. Ngeke usiphilise manga. Ngeke uNkulunkulu akuyekele. Mdzala uNkulunkulu. This is going to catch up with you. Life is older than you. Life is not about you. You are just a tiny thing in the universe. The universe is a huge and massive machine. It is going to crush you. Ati Martin Luther, the arc of justice is too long, but it always tends to bend towards bulungiswa. Lensika yebulungiswa ilulile ungaze uthi uphunyulile. Kodwa ubokwathi ukuthi iyagobana. Igobanela ngakulabantu labenda bucotho. Ifavor bona. Ngithi ke Maswati angitshele nje ukuthi kwendekeni lapha esiphofaneni. Angekathuki. Mswati cannot stand to see bantu basesiphofaneni beme kanye kanye. Kahle kahle bantu kufuna bahlangane mabawonathi swatshwala le elokuzaneni emaganweni. Kufuna kuvumeleke bonathi swatshwala. Ungiwo ke lo mcimbi. Kahle kahle bantu mabawodliswa ngumswati emanga kufuna ukuthi bahlangane mabayokhuluma iqiniso noma ngabe niyokhulumela ekhaya amaphoyisa ngiyala ngikhathi ekhaya. Ukhuluma ngePublic Order Act uyi-invoke ebaleni lemuntu. Sebentu weliphoyisa ukuthi mangabe siyabona ukuthi la kuba nebucala kuba nengodi you can come in. Ekhaya labantu kusmooth bajabula namnyaka lophelile bekula lo mcimbi. Not even one incident was reported. Utawontothi ndo invoker Public Order Act. Kuphi emtini webantu eMaswati. Njengoba nithanza indzaba kuyibukela bucala banikati bemasonto. Uma lokuniikuyekelela uma ndawushadisa abantu abeni bonke labo shifu batawukopa lokho. Uma nikuyekelela noma nawakhondele emasonto batanitshela makunemshado nipota kubokuqala. Mani nenkolo kuya lapho lokho. Batakutshela ukuthi toilet ekhaya kini soyigubha ngakuphi utshelwa ngishifu. Lokuthi bathuthe mthuse ebusuku nga12 bayomlahla esigangeni. Lokuthi bangene ekhathi la uthi khona ngi-entitled njengakusho kweconstitution ukuthi lonke eliswati li-entitled kuba nemhlaba walo. Sithi umhlaba wamswati. Mswati ungena ngabe bengikupha vale imicimbi. That is why our struggle is about land. We don't have land in Swaziland. Lobu bufakazi lobendeke esiphofaneni ukuthi sithe umhlaba. We must fight for land. La uhlethi khona kusekhala Mswati. Ngicela ukutshela lonke eliswati lelingilalele ngithi la uhlethi khona nje obungibukela. Kusiko kakho kusemtini wamswati kungako athi konke kwenkosi. Abesho lokuthi nithi nende umthetho nifanele afika athi kuyavalwa lokho. Live lelo. Ngileli funa ukukushiyela abantu abenu lokho. Busathana masisiloku akuphele. Ngemanga inzondo masisiloku akuphele. Never. Lo mntu wakho kungako ngalinyela ngalapha eku Good Friday. Kusukuma tithunywa taMswati titobikela bonke abafundisi. Kuthi kudeke umholi. Ungathi mawukhuluma Good Friday uthi uvusela abaholi. Umholi munye yinkosi Mswati. Bavuma abafundisi bathi abasesibo baholi umholi ngumswati. Niyayathi lenza babela kubo times nganilethela manifuna ku Good Friday wathi Mswati kude lo mnyumoli. Umholi nguye yedwa kuvaliwe. La ku Good Friday ukuthi uvusela abaholi. Munye umholi. Hawu konke vele kwenkosi. Maswati akithi. Le ngululeko lengifuna ukukutshela. Noma ungeva ngathi
yabo bani nabo bani. EmaSwati umgogo umkhulu. We need to stand together in this. Bobaqede bafela into lephilako kumcoka usokolele lithuba. Usokolele liphupho lelitawuphila. Noma ke kumcoka kusokola usokolele umcondvo lotawuphila. Kunekutefa kwenabe udlele kahle umcondvo lotakufa. It is better to suffer for an idea that will live than to live for an idea that will die. Lo mcondvo lo ngeke sive sikumukele lokho. I urge bantu abethu abayekele kubuka bo generation. Akuphele lento ukuthi it's all about Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, or Emahlaya, whatever. I charge even my influencers, start speaking about your future. Start speaking about generations to come. Start creating a society lotaba proud ngayo wedlulile. Hayi ukuthi kungabe sekunjani siyene South Africa, why don't we sort the mess? Lona likhono MaSwati, let us join hands together. Umhlolo lo. We need to stand and rise together. Ayoze iphile lento le. Ngithi angikwende nje kube clear lokuthi MaSwati akithi. Ngaze ngakhumbula ukuthi Nsibala naye wathi ngifuna zange ngithola athi not changing. We are not changing. Le sibuya nayo, le nawe iyakudinga. Let's stand together. It's the right thing to do. This is a clean, this is a just cause. This is a God-mandated cause. Mawulukholwa ungumzalwane ungumKristu. Align yourself with the just cause. Ungathi mina ngiyakholwa ngeke ngimele liqiniso. You cannot allow amaphoyisa kuvala lokho. Uthi amaphoyisa asebendile. Uthi ba wrong. You cannot. Kusho ukuthi kahle kahle you are not a human being. Human being was made to be a justice loving creature by nature.